Reka mbakengurukire inshuti banywanyi mukomeje kumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhereye ijyanye no ku migabane y'amakuru ya kure abahereye mu karere k'iyaga binini eka namwe muhereye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Turi kwigenekerezo rya 4 Ntwarante 2024 tukaba tugarukanya amakuru akomeye cyane akomeje kuvuga mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atojwe n'abamenyesha amakuru bacu bahereye ijyanye n'ino cyane nkayo mwaje gufyonda sabone ku batarabikora amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona nakazo ya nyine ufyonde ko amatuje turabana amakuru tukugezaho kumbonesha kure imwe rudende ikugezaho amakuru yizewe 5/5. Ubu noneho tugiye guhera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abakunzi ba Burundi News TV. Hakomeje guturukayo amakuru menshi tubafitiye akomeje guturuka ku mirongo y'urugamba no mu masoko yacu acukumbura ibya makuru akomeje kuvugwa ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwambikanye hagati y'umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare cha leta FARDC ndetse n'abambari ibayo. Ubu ngubu tuvugana Minova birakomeye cyane kandi M23 noneho yigaranzwe FARDC iri kwerekera mu mujyi wa Goma birakomeye cyane. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi yitabaje leta zunze ubumwe za Amerika kugira zimutabare muri iki kibazo gikomeye cyane. Joe Biden yamwemereye indege itabaho, indege iraza irangiza ibintu nkuko bamwijeje ibitangaza. Leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje kwereka Antoine Felix Tshisekedi ko nubundi urugamba zarutsina kandi bamuhaye indege ngira birangiza irasa nibarase indege ya gisirikare iraza ikarangiza ibintu ikirukana umutwe wa M23 yayindi irasa iri hejuru mu kirere. Nayo makuru tugiye kugarukaho mu buryo bw'idonido ariko tutarayagarukaho. Igihugu cy'u Burundi nubundi cyohereje abasirikare uruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese abo basirikare baciye he? Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atariho baciye ahubwo baciye muri Tanzania. Ese baratunguka? Ni amakuru akomeye cyane, ni byinshi biri muri aya makuru turabagezaho nk'abakunzi bacu. Murabizi ko twabemereye kujya tubagezaho amakuru akomeye cyane akomeza kuvugwa ijya nino mu bisata bigiye bitandukanye haba mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho turebera hamwe mu makuru agiye asohoka mu itangazamakuru ndetse n'imboni zacu ayo zaduhereza kugira tuyageze ku bakunzi bacu. Kandi nkuko mumaze kubimenyera twibanda muri politike, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere. Natebye cyane twihute n'ibyaya makuru akomeje kuvugwa mu Burasirazuba bwa Kongo. Mu by'ukuri ni mashyashya, amakuru akomeye cyane. Leta zunze ubumwe za Amerika, wenda munyemereye nyahere kuri iyi ngingo ya Leta zunze ubumwe za Amerika yagiye mu mirwano byeruye, dore ko iri kuvuga ko ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gusubiza inyuma ku bubi na bwiza umuhari wa M23. Leta zunze ubumwe binyuze muri perezida wa Joe Biden ndetse n'umuvugizi wa Leta zunze ubumwe za Amerika hano muri ambasade iherereye Kinshasa ya Amerika n'ubundi bashize hanze iri tangazo rivuga ko Leta zunze ubumwe za Amerika zakurikiranye ikibazo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigitorera inyishu. Ubu amakuru aravuga ko Leta zunze ubumwe za Amerika zigiye kohereza indege karahabutaka za zindi zirasa nibarase, za ndege zirasira hejuru cyane zikarasa ku mugwi wa M23. Ni amakuru dukomeje kuronka, amakuru akomeye cyane turuka muri ambasade ya Leta zunze ubumwe za Amerika. Ubu byahamangirijwe neza ko umugwi wa M23 ugiye kwirukanwa burundu bikomeye cyane, dore ko Antoine Felix Tshisekedi atari rimwe ngo atari na kabiri yapfukamiye Leta zunze ubumwe za Amerika azisaba intwaro. Ni mu gihe kandi abasirikare be FARDC igisirikare cy'u Burundi MONUSCO abo bose ngo bagaragaye ko badashoboye, ndetse n'abandi yiyambaje nka SADC muri South Africa n'ibindi bihugu bikomeye cyane hano muri Afrika ndetse bifite n'abasirikare bagiye bakomeye cyane, agahita yitabaza igihugu cya mbere ku isi gikomeye kiyobowe na Joe Biden, ubwo ni Leta zunze ubumwe za Amerika. Leta zunze ubumwe za Amerika zikaba zashyize akaboko kazo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba ngije kurangiza ikibazo. Izi ndege ngo zigiye guhabwa
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ngo zizakomeza kuzana n'abapiloti bazo, ni mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ngo yabonye yuko n'ubundi ngo idafite abapiloti ndetse n'abahanga mu byo gutwara indege z'intambara. Munyemere twihute n'amakuru akomeye cyane ari kuvuga ngaha ku migwano iri guhuza umugwi wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta FARDC. Mu makuru akomeye cyane ubu ngubu Minova Goma birakomeye cyane, dore ko biri kurwambikanye hagati y'umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta. Ni mu migwano yatangiye mu gitondo haheze, amakuru akomeza kutugeraho nuko kuva mu gitondo n'ubundi imigwano yaciye ikomeza hagati y'izi mande ebyiri zihanganye. Umuhari wa M23 ukomeje gukataza ndetse biri kuvuga ko uri kurasana bikomeye cyane n'igisirikare cya FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi. Amakuru mashya atugeraho nuko umujenerali umwe tutaramenya neza wa Sadeke ngari hasi ndetse yarashwe mu nda bikomeye cyane. Ni amakuru akomeye turi kugarukaho ndetse turi no gukurikirana kugira tuze kugeza ku bakunzi bacu uko byifashe. Ni umujenerali wa Sadeke uturuka muri South Africa n'ubundi no muri Afrika y'Epfo, ngakaba yarashwe mu nda bikomeye cyane ndetse akaba yabuze n'ubuvuzi nk'uko umumenyesha makuru wacu abitugejejeho. Hariya mu migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubiherereye Rucuro Minova Goma muri uyu muhanda ukomeye cyane, ni mu gihe umuhari wa M23 we watangaje ko warangije kwigabanyamo ibice ndetse kugira ngo irebe ko yafata ibindi bice. Andi makuru akaza avuga ko ubu M23 yatatse umujyi wa Goma bikomeye cyane mu masaha make, ngo mwaje kumva umuhari wa M23 wigaruriye Goma nk'uko abanyamakuru bacu babitugejejeho bahereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi bakomeje kutugaragariza amakuru akomeye cyane bivugwa ko uyu muhari wa M23 warangije kuzenguruka iyi migi yose uko ari ibiri, haba Sake ndetse haba na Goma. Iyi migi rero ikaba yarazwengurutswe bikomeye cyane n'uyu muhari wa M23. Ku makuru ari gukomeza kuvayo nuko umuriro uri kwaka hariya Rucuro Masisi birakomeye cyane kuri uyu mutwe, dore ko bawugabyeho ibitero bifatanyije noneho bikomeye cyane, dore ko andi makuru ari kugenda atugeraho ndetse tunaronka umwanya ku mwanya nuko hari ingabo z'u Burundi n'ubundi zigiye gufasha izi ngabo mu gihe byazikomeranye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ingabo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo z'u Burundi zikomeje kunanirwa nk'uko abasesengura amakuru bagenda babisesengura ngaha ndetse no ku bindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Baravuga yuko hari ingabo z'u Burundi ziciye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Tanzania, bikaba biteganyijwe yuko ziragera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kanya gatoya cyane, ngo nka nyuma y'amasaha 5, dore ko ababurijwe indege ikomeye cyane bagatera inkunga ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano ku migwano iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ntwaro rusange ya Kongo. Makuru akaba akomeje kuvuga ko abasirikare b'abarundi banyuze mu ndege muri Tanzania, bikaba biri kuvuga ko rero iri tegeko ritanzwe na General Major Evariste Ndayishimiye nyuma y'agahinda gakomeye cyane atewe n'imigwano ndetse n'abasirikare be bakomeje kugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwanzuro akaba yahise awufata byihuse cyane avuga ko izi ngabo zigera muri 280 ziciye muri Tanzania, bikaba biri kuvuga ko rero ziragera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'amasaha 5. Iby'inkuru turakomeza kubikurikirana tumenye neza nimba koko aba basirikare bagezeyo n'urugendo uko rwabagendekeye. Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akaba yese ategeka vuba na bwangu atiriwe nabaza umukuru w'ingabo ari burongoye igisirikare ahangaha General Prime niyo ngabo atiriwe amubaza byinshi, dore ko n'uyu mugabo akazari na generali uyu perezida w'u Burundi akaba yese atanga itegeko vuba na bwangu, bakaba bahise burizwa
indege ahangaha bikaba biri kuvuga ko indege bagiyemo ari igihugu cya Tanzania. Murabizi ko iki gihugu cya Tanzania nacyo kiri mu migwano ikomeye cyane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nayo yagiye mu buryo bwa SADC no mu muryango wa SADC. Rero akaba ari no mpamvu bahaye inzira igisirikare cy'u Burundi kugera gice hano muri Tanzania, dore ko byagoranye cyane, bivugwa yuko nibaca mu kindi kirere M23 irahita ibarasa kuko bahingukira igoma ndetse na Kinshasa. Bakavuga ko rero M23 yateze ibibunda bikomeye cyane mu misozi nka Mushaki muremure ndetse n'indi misozi igiye itandukanye kugira ihanura indege za FARDC ndetse n'izigenderera FARDC. Amakuru akomeza kutugeraho nuko ubu ngubu bikomeye cyane umuhari wa M23 uhanganye na Kinshasa ndetse na Antoine Felix Tshisekedi. Biri kuvugwa yuko nubundi uyu nguyu Antoine Felix Tshisekedi izi ndege agiye kuzana zizamupfana ubusa. Reka dutegereze ibyaba basirikare b'u Burundi turebe ko baragera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse turebe ko barahita binjira mu mirwano. Ubu umunyamakuru wacu adutangarije ko ubu nawe ari ready yo kwita tugezaho amakuru akomeye cyane arakomeza kuvugwa ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi biri kuvugwa ko hatagize igikorwa hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba Goma, haba Teritwari ya Masisi, Ruco ndetse na Nyiragongo iraca ibu muyonga, dore ko abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike n'ubundi bari kugenda bagaragaza ko izi ndege zigiye kuzanwa hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigiye guhabwa Tshisekedi ndetse n'igisirikare cya FARDC, zirasa mu birometero kure cyane kandi zitarobanura, dore ko ziza zita ibisasu ku butaka kandi ziri ku muvuduko ukomeye cyane. Bikavuga ko rero Kinshasa ndetse na Antoine Felix Tshisekedi bikururiye ibyago n'ibibazo bikomeye cyane kuva binjije Leta Zunze Ubumwe muri iyi migwano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi migwano, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika murazizi ni igihugu gikomeye cyane ku isi gifite ikoranabuhanga, dore ko izi ndege zabo biri kuvuga ko zitajya zinaraswa, zizazigendera mu bicu hejuru. Benshi rero bakaba bakomeje kwibaza ibibazo bigiye bitandukanye nyuma yo kumenya ivy'iyi nkuru, bakibaza batese iyi ndege niza inaga ibisasu izarobanura abaturage, izamara amazu, izamara ibikorwa remezo. Ahangaha rero mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri abaturage baherereye bakaba bakomeje guhura n'ihungabana ry'ibiri gukorwa na perezida wabo Antoine Felix Tshisekedi, dore ko hari n'abadutangarije ko ubu bari kwicuza impamvu bamugiriye icyizere bakamutora. Ni mu gihe kandi abaturage baherereye hano Kinshasa hari bamwe batangiye kuva ku ruhande rwa Tshisekedi, kandi murabizi neza abaturage baherereye ahangaha muri Kinshasa bose bari bashyigikiye Antoine Felix Tshisekedi, batera ingabo mu bitugu bikomeye cyane, bari kuvuga batese ubu ngubu yahangana n'umuhari wa M23 kubera yabibemereraga. Rero bahita abamutora kugira barebe neza nimba ibyo yabemereye azabigeraho kugira yirukane imitwe yose iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi akomeje gukoma agatoki ku kari ndetse yarakaye cyane ku kiguzi cyose byamusaba ahangaha kugira ngo yirukane umuhari wa M23. M23 bamwe bari kuvuga bati igiye kuba umuyonga, abandi bakavuga bati ibyo ni iby'ubusa, ubwo natwe turahari ngo turebere ku bakunzi bacu, tubarebe abanywanyi bacu baba dutezeho amakuru yizewe, tuzaye tuyabagezaho 5 kuri 5. Gusa hari abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bari kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga ko iyi ngiyi M23 itajya ikangwa n'ibintu nk'ibyo. Bavuze ko ubu FARDC ifite indege zayinaniye no gukoresha, yaguze ibikoresho by'intambara, ariko FARDC yananiwe kuba yabyerekeza ku rugamba, harimo n'indege Antoine Felix Tshisekedi ahoragura umunsi kundi, haba mu gihugu cy'Ubushinwa, haba mu gihugu cya Pologne ndetse n'ibindi bihugu nk'Ubufaransa.
Antoine Felix Tshisekedi ukomeje kugaragaza umujinya ukomeye cyane ndetse no kugwana intambara ahubutse. Abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike baragaragaza ko n'ubundi bishobora kuzarangira Antoine Felix Tshisekedi atsinzwe iyi ntambara nk'uko bamwe bari kugenda ababisesengura. Ni mu migwano ikomeye iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nyemerere tujye ku makimbirane cyase kutavuga rumwe ku gihugu kibanyi cy'u Rwanda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi Antoine Felix Tshisekedi n'ubundi akomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda ko gikomeje gutera inkunga uyu muhari wa M23. Bikavugwa ko ubu ngubu igisirikare cy'u Rwanda ngo kiri kuba cyakwerekera ngo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa u Rwanda rwabihakanye rwivuye inyuma ndetse ruvuga ko ibi ngibi atari byo ari ukuruharabika bikomeye cyane. Perezida w'u Rwanda nyiri kucyubahiro Paul Kagame yavuze ko ibibazo bya Kongo ari ibya Kongo ndetse n'iby'abakongomani ari iby'abakongomani ngo nahuriye n'icyo kibazo n'ubundi kiri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yihanangirije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Antoine Felix Tshisekedi gukomeza gukwirakwiza amakuru nk'aya ngaya atari yo mu by'ukuri, agenda atanga ibirego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu nama uyu mukuru w'igihugu cya Kongo aba yitabiriye ijya nino. Ntago yavayo atavuze igihugu cy'u Rwanda ko aricyo cyamubujije amahoro. Igihugu cy'u Rwanda rero kikaba gikomeje kubihakana kivuye inyuma ndetse kivuga ko ibibazo by'abakongomani ari iby'abakongomani bagomba kwicara bo ubwabo bakaba bakemura ibibazo bibugarije kumwe na perezida wabo Antoine Felix Tshisekedi. Hari bamwe bari gusesengura aya makuru, bari gusesengura n'iyi mfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye guha Antoine Felix Tshisekedi, bavuga batese ku Rwanda rufitanye amakimbirane n'igihugu cy'u Rwanda, ubwo izo ndege zizakwifashishwa mu gutera u Rwanda. Ni amakuru akomeye cyane dore ko Antoine Felix Tshisekedi ari mu mugambi ukomeye na nyir'icyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bikaba biri kuvuga ko rero uyu mugambi wabo bari kunoza bikomeye cyane, dore ko ababeruye yuko bazatera igihugu cy'u Rwanda umwanya ku mwanya ndetse bazayigabaho ibitero bikomeye cyane hano ku gihugu cy'u Rwanda. Bikaba biri kuvuga ko rero bikomeye cyane hano, dore bakaba bari kuvuga ko iyi ndege bahita bahubuka cyane bayifashisha mu kugaba ibitero ku Rwanda. U Rwanda rwumvisha ayo makuru ruca rwamaganira kure ruvuga ko Antoine Felix Tshisekedi ndetse na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'ubundi akomeza nawe gufatikanya n'imitwe yitwaje intwaro. Ari nayo mpamvu kandi abangaba bari gushaka guhuma amaso ngo abaturage bakaba bagaba ibitero ndetse nabo bagafatanya n'imitwe yitwaje intwaro. Ni amakuru akomeza kutugeraho nuko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari kubera imyimenyerezo ya FDLR ndetse n'iya FARDC. Mu makuru akomeye cyane bikavugwa yuko rero abangaba bashobora kwerekezwa ku mipaka ihuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe ku mupaka uhuza ibi bihugu byombi n'ubundi umutekano uba wakajijwe ndetse byitegura umwanya ku mwanya kuba byarasana. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi yategetse Christian Chiwewe ndetse na Guillaume yuko bagomba kwitegurana intwaro zikomeye cyane kandi bakagerageza uburyo kibaha abasirikare imyitozo ikomeye cyane kugira babe bakwegera imbibi z'u Rwanda. Ni amakuru akomeye cyane dore ko u Rwanda rukomeza gutanga abagabo ndetse rwamagiriza ibi byaha bigiye bitandukanye Antoine Felix Tshisekedi ndetse na nyir'icyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bavuga ko abangaba bakomeje n'ubundi gufasha imitwe yitwaje intwaro nka FDLR, Mayi imitwe ishaka guhungabanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abaturanye b'igihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru akomeye cyane rero turi kugenda turonka ku bijyanye n'iyi migwano, dore ko iyi migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kubyara byinshi, ikomeje kubera benshi igihombo gikomeye cyane. Ni mu gihe kandi umuvuduko ndetse n'imibare iri kwiyongera ku muvuduko uri hejuru y'abaturage n'ubundi bari guhungira hano mu nkambi nshyashya iri hano Goma, biri kuvuga ko iri muri Nord Kivu.
Amakuru akavuga yuko n'ubundi ibingibi biri gutuma abakongomani bahura n'akaga gakomeye cyane, kuko bakomeje guhunga ndetse bavanwa mu byabo n'iyi ntambara. Bakavuga yuko iyi ntambara iri kwasatira ibice nka teritwari ya Masisi ndetse na Rucuro, aho batuye bagahita bafata umwanzuro wo guhungira ahangaha Igoma kugira ngo barebe ko babona umutekano. Gusa hari n'abandi biri kuvuga ko bari guhungira mu bice M23 yigaruriye, ni mu gihe abandi batangaza ko bagenda batangariza ibinyamakuru bigiye bitandukanye harimo abahungiye mu bice M23 yaba yarigaruye, haba Mushaki ndetse n'ibindi bice nka Rubaya. Ibingibi bikaba biri kuvugwa yuko rero aba baturage ngo babayeho batekanye ndetse banacungiwe umutekano nk'uko nabo bagiye babyitangariza ku binyamakuru bigiye bitandukanye. M23 rero Lawrence Kanyuka, Major Willy Ngoma, Bertrand Bisimwa bakaba bakomeje n'ubundi ngo gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo barinde abaturage nk'uko babibasezeranyije. Ni amakuru akomeye cyane rero akomeje kutugeraho ndetse dukomeje kuronka 5 kuri 5, ari nayo mpamvu tubabwira ko amakuru aragenda asohoka turajya tuyabagezaho nk'ibisanzwe, kandi dukomeje kubakengurukira cyane inshuti banywanyi bacu mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro kuri update n'amakuru abagiye asohoka ku bitangaza makuru. Turasubira mu makuru yacu ari buze. Ciao ciao.